wena o duletse gore ge bana ba go nyaka o re na jwale ba nkiša kae ene go ne ditaba tše dingwe ntate o ka se direre le ka lapeng la mmane ya bana ke ditaba tše di nyakang lapa le legolo sepela lapeng la gago le legolo o ye go kwa bana ba gago gore ba reng o ye go kwa mosadi ya gago gore na o reng o na le sebete ntate o na le liver o kgona go bitša bana ba lapa le legolo wena o tle o swarele meeting ka mo lapeng le lennyane ka baka la gore ke se se nyakang ko wena ene o leka go kgotsofatša mosadi o wa gago o monnyane ka go tšwela pele o dira diphošo na o tlo di lokišaneng diphošo tše tša gago o tlo di lokišaneng ka baka la gore o a tepona gore o tšofetše mara o sane le manganga o a tepona gore o tšofetše ga o a ikemišetša go lokiša dilo o a tepona gore o tšofetše mara ga o ne taba le gore dilo di swantše di loke di sepele ga botse ntate ke ya go kgopela ke ya go rapela bolela le mosadi ya gago o mogolo o bolela le mosadi ya gago o monnyane o ba kopantšhe le kgopelaneng ditshwarelo le ba bararo ge o fetša le bitšeng bana ba lena le ba kopantšheng le ba kgopeleng ditshwarelo ge le fetša meloko le metswalle ye ya geno tate yona e tla no bona le phela gabotse le etelana bana ba ka mo ba kgona go ya go robala ka bua ba lapa lela ba kgona go tšwa ka bua ba tle ba robale ka mo gore ba lokišitše dilo avoida di-meeting ka lekhu la gago leboga nna ka kapa reding ya batse oramro batse le kae o rate prof awa ya go romesha o tšedi ya go lokišwa ke ka kamo ba tšedi ngwe di bolala o se ka re motho bangwang
ka kapa o gona o gorogile moruti re mo letile o tšere o tla lokisha bo a sa ikemisetsang go lokisha o tla no tšea a te tshwarela a emela tšatši la mafelelo wa lenganyele ebile wa go senya ke go kwa o re la mokwa ka kapa jwale ka kapa jwale o bolela ka nna ka kapa o ra nna a ke go tsebe a ke tsebe le gore o dula kae ebile wa mpotša le gore o le basadi ba ba kae mmerekwa ka ke go bolela batho ba ithuta batho ba tšea tše ba bonang o ka re di ka ba tšwela mogola mmerekwa ka ke go bolela I'm a radio presenter I'm a motivational speaker mmerekwa ka ke go bolela so ge go swanetše ke bolele ke a bolela wa go tšea a te polokele ka sešegwaneng a te polokele wa lenganyela a tšwela pelo ra na re tlo kwa ka ga o tlo kwa ka nna mara dilo di tšwela pele di a senyega bana ba gago ba tlo go botsa eno ra ke tsore na batla go botsa ka baka la re tla bo tlhokofetša Professor Mremishon o gona ke moka ke kitimela ka mola go yena ka mola ke ya go mo fa sebaka gore a tamiše motheletše kgolele kgauswi mo a ka no beng a le gona Professor a ke go tame malome ka kapa a ke tamiše magoši a ke tamiše bogošigadi a ke tamiše setšhaba ka moka ka kakaretšo batheletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago a ke dumediše balli ba rena ba letšatši ba bošegong ba lekgono a ke dumediše bašomi mmogo re šomago le bona ke dumediša abutilaki abuti malefo ke a batama ka moka malome ka kapa ga ke go leboge go tšwa go isweri o bolela mantšo a mabotse a dikago go tla ra gore batho ba kwele ruri nnete maele ge motho a kereya go tswa go yena gore na yena o riang ka maele ao so ke leboga kudu malome ka kapa ntle le go senya sebaka ke leboga thata ge le kgonne gore ya mogela mo meagong e mebotse ya gašo re a leboga Professor Mremi re a leboga madume a borutho mongaka a re amogetše ka diatla tše botse balli ba rena ke ba moroka a ba gorogile ke nagana gore go tlobola ke kgopela re leng kotloleleng microphone owe kgaitšedi ya ka batamelanyana gannyane ngwanešo batamelanyana gannyane gore re tle re kgoneng go kwana magagešo tle re kgoneng go kwana re beng ba gankwana ge batho ba tekemišeditše go dia dilo ga botse ga go ne ka mokgo di ka selokeng ka gona ntongwe le ngwe mo bophelong e nyaka maikemišetšo a motho kgaitšedi ya ka ke tlotla ka mo go wena ka fawe o tšea sebaka se o dumediše motheletše kgolele kgauswi mo a re theleditšego a le gona ge o fetša o role se borala ka baka la gore ge e le mampia a lapile melala kgaitšedi ya ka sebaka ke sa ga go hle thobela ka mokgašong ke dumedisa ga mmogo le batheletši ba Pitseng Kgolo le ka tšwela pele ngwanešo le ka tšwela pele la napela re fegollela se borala gore ge lešalle le imelwa ka mokgo le imetšweng ka gona ebile le ngwalela Pitseng Kgolo gore le kgone go hwetša thušo ka kua gae ka kua le goromeditše ke eng gore le tleng mo se sengwe se ke tlo go kgopelang sona ke gore ge le nyaka thušo ka nnete le swanetše le re botšeng e nnete ga go ne ntwe kgaitšedi ya ka o swanetše moebie ka potleng re tle re ge re go botšiša yona e be gona o e utulla mo o bolela ntongwe le yengwe ye o leng šošošošo gore mo gona mo re hloka thušo ka kua gae mo re a tshwenyega mo re eme ka gore nnete fela ke yona e tlo kgonang go thuša gore le kgoneng go kry-a thušo ya maleba ke a lebaka kgaitšedi ya ka ke moka o ka napo wa thoma wa re solela hle nna bothata ba ka ke gore re na le mathata ko lapeng gore re tle re nne mo ba ga Moremi ba re latile mo teng re ne re nna Poleketsoko and then re tlogile ko teng ka 2001
re ya mo ba re latileng mo teng. Go fihleng ga rena mola re thomile ka go boloka mme motswadi. Go tloga mo ge re fetse go boloka motswadi wa ka wa mme, bothata ile ba thoma mo abuti aka a thoma gore hlakahlakanya ka mo lapeng, a elwa le ngwana o mong le o mong ka mo lapeng, ebile a leleka le bana ka mo gare ga lapa. Nna kwa bo is2 ka mo gae ne re le ba 6, banyana ba bararo le bashimane ba bararo. And then go tloga mo abuti aka ntse a re tlhorisa, a re itea le bana, a re wa ba leleka, nna ke gana ka bona. Go fihlela le mo e leng gore wa thoma bjanong o lebana le nna straight, o mpitsa ge le gore nna ke a moloya, ke loya le bo mang ra moloya. Bošigo nna ke atla ke mosega ka magare kore a se a nyaka le go mpona. Ga mpona a ikgwa mathi, ke monyenyisa, a sa mpoledise le ka mo lapeng. Go tloga mo yena abuti aka ile a hlakahlakana, ga hlakahlakana go fihla le mo e leng gore nako nngwe ebile wa tloga ile bošigo a tsamaya re sa itse kwa ileng ko teng. Ga tlo tsamaya o mpotsa gore go na le batho ba etla di-aeroplane, maphodisa, mašole a etla tlo ntseya. Ke re ba go isa kae? O re ba re nna ke presidente ya mo lefatsheng le, bjanong ka tšhaba. A wa tswa tsamaya, ka botsa mošimane ko gae, wa latela mmago, a ba o monyaka ba mo hloka. Ka founela borangwane ka ba botsa, go a tsha borangwane ba seke batla. Ka letšatši la bo is2 mangwana ka ke gare mo go nnare ke tsamaye ke ye ko nyakisisa gore kwa leng ko teo sa phela o robjang. Ka tloga le ngwana mmangwane ra mo moporofeteng tsuku. Moporofeto la o ile a re ge a mpotsa nthare, wa mmona o ka mogare ga leswiswi, mara ga a bone gore wa phela o robjang. Leswiswi leo ga itse gore ke ko kae. Ke gare mo go nnare ke tsamaye ke fihle ko lapeng ka bo 5 ke khuname mo re tshollang molora mo teng. And then ke bitse badimo ba iso ke ba botse, ke ba kgopele ba mmuse. Aowa ka boa ka bo 5 fela ka irabjago, ka khunama ka rapela. Borangwane ba tlile the following day, e le 2 days abuti aka tsamaile. Ge ba fihla mo ba no ile ba roka ra ba hlaolosetsa, ba no ra wa re tla o nyakisisa gore go iregang ka yena. Sintse ba tsamaya yona nako eo ba skehle ba boa. A wana ke ile go rapela mola ra robala ka matsha ka botereke ga boa abuti aka. A fihla wa bolela le nna ga pila, ke mmotsa gore o kae, o tswa kae, o rena na le site Verina, na sa itse gore wa kae. A wa ga fela a robala. Ka morago ke ga tlo thoma gape bjano a hlakahlakana, e ba motho e leng gore o lwa le nna right through bjano, le bana o lwa nabo, wa re itea. O konopa bana ka maswi ka ge ba kena ka gate, o ba bitsa ba loi ngwana o mong le o mong. Setse re tšhaba le go tswela mo ntle re nna re ikhieletse. Ge o etswa o tshwantse gore o bule lefestere pele o hlola gore o teng mo ntle na. Aowa gwaya nako nngwe ka re ke suela, a tle ga etla a re mo go nna re ka tšekole gona ke nyako go bolaya.
wa ntoya bjanong ke nyako go bolaya e shingebe wena o bolae nna ka re wa itse ke lapile le moya ka o lapile ga ke sa kgona a tsa kota o ile a re ge tshwanetse o rantite mo gare a tlhogo mo a ke itse ya 10 entita mo letsogong ka mo left a tsamaya a re ke sa tlo go bolaya ange ka tswela pele ka go suela bohloko bola ke ge bo setse bo šianna ko pelong ka kena ka mo ntlong ka lla thata ka iputsa sentse re nna gona mo plekeng yela setse re bolokile nna ena batho Mapele from ngwaga 2001 from 2001 until today le bolokile 9 ya batho mapokisi a ka moka a tšwele ka jarateng e teng tšwela pele borangwane ba tla fela nnete ge go le bothata fela ngwaga o fetile mo ne re boloka mmagongwana a le mo gare ke ena o ne ke kgopela gore le nthuše le ka ena ngwana o na le mathata ene sa lo monnyane na ira matric dipoelo di tswile o phasitse ke tlhakile thata ka pasa ya gagwe pasa etswe ke be ka tswa ka ya mo ba porofeteng ba mpotsa ge e le gore ba tsere puku ya gagwe ba tsa lephephe ba le kokotela ka dipekere ba le bereka gore bophelo ba gagwe se ke ba ya felo a tla isege ka bophelo kona mathata a ntla isang ko lapeng ene ke setse le bona ba leso le moratho wa ka wa moshimanyana wa latela ena mmago ko ne re tlotla nae o ga nna go tla lena a bereke mara o bereka ka matsogo ga re thuši ka selo special o bereka ge le di December wa e bereka tšhelete mara le sebaka se le rekele a go bereke motho ko lapeng re tshepile yona tšhelete a grant ke yona re supportang ko lapeng ya bana alright a ke tsebe o tlo hlalosa ngwana le yena o tlo itlhalosa ke kgopela nka no hlalosa re kwe ke dumedisa batho ka moka ka mogare ga kgašo ya dipitseng tse kgolo ga mmogo le ka kapa le yena Prophet Moremi le bona ba ba le mo ba ileng gore a ke ba itse ne ke dira matric last year ke ngwadile matric ke sena ID ya ka ska isha pele go le se se hlalosa gore re gone go tseba re go thuša jwang re traile maga a ma 4 or 5 go sena go etswa le mina o fihlela ka tseno ka le ya home affairs ba re ga re ya home affairs judge le nne ba ile ba re signal a e bereke then ka boa gape ka book ra dira ra lokelwa bangwadisa
and then ba bo ba nsendela SMS ba re ID ya ka ka ske bya kgonotswa ba re mabaka ba ilare due to aksa go plor ba ilare information ya eng actually a kena information e tletseng o na le Kata clinic yaka o na le birth certificate kwena mmago a tlhokofetseng death certificate ya mmago e gona lo wa ngwana o sa kry pass a ke bone go ne le ntho e leng gore ka palisha ngwana go ka kra pasa a ke bone ga itsedi taba ya go ya pasa re santse re tse serious because putsisho go gore na go ngwala matric o ba file birth certificate ke ba file birth certificate yaka then by principal go petse birth certificate yaka I photocopy then a re tsaya di photo ke ngwadile ka photo eo le affidavit ya go sekolo then le photocopy ya birth certificate o thushiwa bo ya applyela home affairs safe Groblersdal Groblersdal re tla ria gore ya ka kwa Groblersdal re go gore ga botse gore ya getseng gore palle go kry ID a go kgone o tswere dilo ka mo because ngwana o tlo ya jwang sekolong a sena ID ene dilo ka moka di le gona so go ne le dilo tse ding e leng gore di no se kgonagale and then re no fela re botsa batho re no bua nenne ene batho ba bang re ba botsa re bua nenne ga ba nayo tšhelete o ya go bua so taba ya ngwana e nyaka go shala morago ya ID ga itsedi ga ena molato re tlo ntšha banna re tla ka kwa home affairs ra go kwa gore why o palla go kry-a pass karo o tlo ya bon sekolong o sene pass so e ya pasa ye ki e ya bolo e biela ka thoko ke department ya ka ke tla bonana le yona gore ke bereka jwa patr sanjere le bana le dilo tše leng gore ke tše serious tše leng gore re nyaka go bona bophelo ba ga go bo fetoga o e ba le pasa o ka se be ngwana wa ba o moka wa se be le pasa ko wena santse o tsoshela pala mmago ko wena santse o tlo tsoshe ba geno santse o ye sekolong so a re tlo ya makataba ya pasa e le gore mafelo a e leng gore ke a batho gore ba ka dira dipasa a le gona mo nageng ya borena so re tlo go thusha ro kry pasa makansela ra seng ka go thusha ma social worker le ile la ya go bona mara a re so okay mroka wa bona e ke lebeletse la palene ke ba dibile ba gore ba diba ditlhaloganyo a kere ge o tshwenya ke selomo o gona go tseba gore mremi a ka nthusha mara a o be le kgopolo ya gore o ka ya go mremi wa fitla go mremi wa motlhalosetsa dilo tše di go tshwenya mremi a go thusha ke bolediša ke mantšu a kgaetšedi ka moke ge o ka kwa ka mokgo a bute a bona a batlaišitšeng ka gona ga ke kwe mo a renge ra ya maphodiseng ra ya go kgopela maphodisa gore a tla mokgaleme goba ra dira protection order goba ra moswariša ba moswara a ke kwa bolela ke sa tsebeng gore ba ile ba dile tša ba gona na ka le dumedisa ka mokgašong ke dumedise malome ka kapa le Dr. Mremi malomaka go na le nako mo e leng gore le gwa fihla gore go keneta ba maphodisa go na le nako nngwe ile a itea mmangwana mama and then a itea mmangwana mama bana ba mmangwana mama ke ge ba tlo kentsha maphodisa mo then maphodisa a tla ko gae a fihla ba mo tshwara ba mo tshwara ba rile a shapo ka mohlaloganyo ba mo tsaya ba misa sepetlela a fihla sepetlela ba mmono ra shapo ba mo admita a nna nyana after a nna ke ge ba tlo mo tirela
motente, then a boa ba lokisa dilo tsa gagwe tsa motente a gola, then a tseya le treatment. Go tlogele mo a zanke ha re tshwenya gape. Taba ya gore malome a tshwarwe e tsene ke bana ba mmane ya mama ka gare ga ditlaišo ka moka ga tsona tše a butago wena as individual a go tlaišitšeng ka gona o dirileng? Ga go pole ga pila gore a butaka go tla maphodisa ke nako e antiteile gona mo letsogong ka gore ile ka tloga nako a teng ka o hlwa ko dirapeng ko le bitleng la mme, and then ke ile ge ke boa ka founela malome a bona o a latela mmagong ka morare ke lapile thata ka gore ke a bona gore mo ke tlo be ke ira phoso ke tlogela bana baka gomme yena a tla sele a batlaisa go feta ka mokgwa tlaisitse nna ka re ko motshwarisa. Malome a bona re ke a go dumella mo ke ile ka ba founela gore batle maphodisa ba tlile ka lona lebaka leo nna ke ba founetse gomme ba fihla ge ba mo checka ke ga ba bontsha matsogo a re bonang matsogo aka motho o ntira bjane wa mphatsa ka magare bošego ga ke robale. Maphodisa ke ga tla re motho ga gapile bitsang ambulance ya tla ba re nna ke tsamaye le yena gape ka re bjanong ka gore lena le ka mo pele le le two nna ko namela le yena ka morago ge a ka no thoma re wa mpolaya gona mo le tlo ira bjang baraka seke ke tsamaile le yena ra ya sepetlele re fihla ko sepetlele ba mo admita a wa ka boa nna o ntse 2 weeks sepetlele ga tlo boa ke ga le right a sle a bolela selo le nna se tla ntshwenya ka selo ge ke bolela nae a wa fetola ga pila o fihla ka se sebaka. O ngwaletše molaetša kgaetšedi yaka ke kgopetše gore dilo ka moka ga tsona di dule on the table. Nke o kgwathe taba ya ngwana wo a nang le go tsoga bošego a bolela gore go na le dilo tše di bolelang ka mogare ga tlhogo a gage ka mo ke lasbona ko gae ya mošimanyana ge ba itla ko gae o tso ba kopanyetsa ko tseleng ba mmone gore ga raete ga robale bošego o lele a bolela ge le go kore o bitsa maina dingaka paporofeta dikereke dilo tse ntši dilo di tsamaya ka mogare ga hlogwa ka dimpotsa gore nna ke tip 11 ke ipolaye he nna ke tse slepe ke kgabele bana ba ba leng ka moka ke ba rathaganye he tsamaya o timele o bolela dio tse ntši thata tse di tshosang. Bošego ga robetse o robala ka mpata ba funyana so o lele a hlapologela ka mo go yona o kgone gore ga a tsoga a tse ona mohlapologo la hlape ka ona o ratse metsa tshele ka mo ka nako le ga khohlola gona ka mo le ga hlapa o a khohlola o khwela gona ka fa o a hlapa a ke tsoro o hlapa tlhogo fela a ke tse o hlapa ga ithene mo letšatšing mo bošegong a kise o a tsoga bošego bo le bong nako nngwe le nngwe ka bo 12 ka bo 1 ka bo 2 le go ja wa ja ka yona nako engwe o a tsoga bošego o hlapa tlhogo wa bolela noši le re ke ireng le mpotsa gore nna ke tshwantse gore ke be ngaka he dihlare tsa gore ke ireng kore o bolela dio tse ntši o tlwisa bohloko
ene nna le gapila e le ngwana o tlhompho ngwana lerato a bereka a kgone o itse gore ko lapeng tshwantse ba je a no hlaka-hlakana So- go fitlela ka se sebaka le ile la leka go motsamaiša go mo nyakela thušo re lekile re ile mo dingakeng re nyakisisa ka ena ba re botsa ge ba mo kentse lefufunyane ke dingaka tse ntšhi tse re ile mo go tsona e be ra ya mo go ye nngwe ne ge tlatla mo na nna ko gae sentse bokoko ba phela o fihletse ko gae and then ba mo amogela ngakeo so ra mohlaolosetsa a re a tletle ke mo o retse ke mo nwese ditaelo o ile ko teng a nna ko teng a ba kaonenyana ga boela ga dio tsela di a tsoga gape go tleng ga e sala itla ge mmago wa shino o hlokofala go fihla bjanong ga a robala taba ya lebotlelo ge ntse re tswa ba re botsagile gore mo jarateng mo gating ba ipetse lepotlelo leo le na le dihlare ka mogare gomme ba re ke le thibelang ona mahlatsi ya rena le manyalo gore se ke ra nyalwa le mahlatsi ya rena re skebe ra tswela pele ka bophelo ba bolela le lenaka ba re lenaka la kgomo le lona le epetse gona mo ene ke di ka tse ntšhi tse leng gore nna nehle ke di bona ka molapeng go tloga re sa nna ko ne re nna ko teng mehlolo e mentšhi ne kgone go bona ke nna ne ke kgone gore mo gara bošigo o kere ke no phaphama ke bona mehlolo mme na sentse a phela ka nako eo ke mmotsa kgaetšedi o kompotse mo ka mogare ga lapa la gahlana le mathata kgaetšedi aka putišwa ka kši morago ga mathata le gahlana le ona jwale ka bana ba motho le kgona go tswa le ye go nyaka mothuši le bana ba motho le ka moka goba o mongwe a kua o mongwe a kua nako mmago o sentse a phela ne re tswa re le babedi abuti a ka ena na gana a re ena ga tsamaye dingaka yena self ke ngaka alright la mafello mo go gopolang le bereka motse wa geno ke ne gape le ne le molwetši ka gae go fitileng le ne molwetši ka gae ke abuti le lena a le robale motse ga o gabotse bana ba palela ke go kry-a dipasa bana ba gore ka boima ba ngwala ba phasa fela gore ba ba riela lepheko la gore ga gone mo ba yang so ke nyaka go kwešiša gore na motse la mafelelo ge le o bea beele ne gona motse ba o begile ba geno na go bega a ke itse ka gore lefata lona ba le hlomile motse le dutše ka gona neng ka 2001 ka 2001 šetšontšhitše ditopo tše 9 gape gore re gone le seisu ka moo and then kgaetšedi ka lapa le ke la mama a nošile a tekagetše lona goba ke la mama le papa ke la mme le tate ke la mme le tate ge le thothela mola tate na a sa phela na sentse a phela okay mara na sa nne le rena na nna ko gabo mara ga bana le bothata ena ge o re thotha mme na le ko ga esomogolo a lwala ka tšatši le re thuthileng kwa mme ke ga hlokofala and then tate ne ntse a le teng mapele ne le nna kae before ne re nna ba re ke le sehleng and then mama a lwala tsatsi le le thuthileng ko lesehleng le ya kwale ke tšatši le mama a tlhokofetseng ka lona and then mama a bolokelwa kae gona mo re mo steneng se semsa
ka re kwane setse ba rutlumolotse se nyakile ke mang stene se semsa stene se sentshwa se mme o ile ga ba botsa borangwane a ra botse le tate ba ske ba bana le bothata se nyakile ke mang ke mmangwane wa bommao sa reka ke yena ga ba se reka ne le sa mmangwana mme a re ne ke na le stene and then ka go setse o re ngwana wa wisi o nyaka mwana mo teng nna stene sela ngwana ke gore go metse kwa ke ga tla re a kana o kena ko teng stene se le se file ke family tša bommago le ena gomme ba botsa borangwane le botate ba hloka bothata mme ke ga le ko ga isomogolo so lefata ba le tlhomile mama se tsa tlhokofetse a bolokile le tate se tsa tlhokofetse nna pudišoši botate lefata le tswa ga bo papago papago le mmago ba tlhabile okay papa kwa bokae ka gae mo bašimenyaneng kwa West2 ba bo papa ba notla ba swere lefata steneng se ba sa tsebeng gore se rekile ke mang ebile a lafa ka ke bona gapile le fakile ke mang le fakile ke ngwana tata go bona ke ramogolo kwa lapa le leng wa mosadi wa bobedi papa go bane le basadi ba bakae ke mme fela and then re lefata le bele ke mang ramogolo wa lapa le leng wa malapa a bo ramogolo a bo mmane jwana why ba bo papa go straight ba sa e se bona ba le beile ne ba fele ba no re tla re tlo lefaka ao ba faka go go ba bang go gae ga batla ge o wa khoro o khonne go tšea jwang lefata ga bo papago e le gore ba le ba go ga maoto nna ke boletse le borangwana ka barare ka gore lena shimo e re le botsa ka lefata le nnotso tšika na go na le phoso gore ramogolo ka gore yena o mo kgausu a ka re kenyetsa lefata le onang a be rangwana a re a gona phoso a kana le keng wa tseba be a bolela le yena ka phone wa tseba prof batho ba bo papago khaijedi stene sela ba se approvile fela ka melomo a ba se approve go tswa dipelong tša bona gore bana ba buta bona ba tla ba bele bodulo ba tšhaba eng ke eng ntwe bona ba itšhabileng go ba go fitla khaijedi a ba botša gore go ka ba le phoso ge le ka bea ke mammang ba re ga go ne phoso ke eng ntwe ba itšhabang e leng gore ramogolo wa bona yena ga a etse ba o no beile lefata ka mola go ne le bothata mo malome ka kapa shibu putsišo ke gore ba bosesi le ba bo papa go bona ba lwelang gobane ge be ba sa lwe ba bo papa be ba tloria juala ka lapeng la ga botate thwi ene ramogolo ge yena a šala iša lefata kua a se ya go bolela le ba le kua ba malatolela le bana ba le gona gore na ka ku gare yena a etla le lefata le jwa ga gage na ramogolo ne matla gore ya juala buang kua ga gage ba go tšiša lefata le pudi ka kua gae ntle le go boledišana le ba ga botate thwi gape lefata ramogolo a tsene mo go lona le ge bona ba be ba sa nyake mme re kwa ramogolo e be e swanetše e be go convince bo morwa rrage go fitlela ba dumela go dira dilo ka tsela e right so ka mantswe a mangwe era gore le lefata lewe a se lona ene ke kwa o re mmago o be a dula ga gabo and then papa go a dula kae gabo mme ne ntse nna le rena and then ge bolwetse bo thomo gola nana le nna ke le one and then ge bolwetse bo thomo gola a re ngwanaka ke nyako ya go geso papa go a le ga gabo be ba tlhalane batho ba why mmago le papa go be go ne le separation ka gare
e le baratani o mongwe a dula ko o mongwe a dula ko ke eng se se beng se ba pallisha go dula e le ba babedi ge ke gola nna ke thomo hlalefa ke ge ntse tata a sa nne koko gae a nna ga koko mara jwale why o sa dumele gore be ba tlhalane ne ba sa hlalana bona sese go tloga o itwa matlhalagading papa wa a dule ka gae le mmago ebile o ba mosadi ebile mmago o a bajwa mmago o a tlhokofala papa wa a dule le mmago then ke ba ratana batho ba ke monna le mosadi go ya ka wena ke mathata aowa re tlhalosetse mathata ao gape ge ka ba wa tseba ke re nyaka go go thuša sese re nyaka mathata ao a bolelang a wona o reng ke mathata re nyaka wona papa go wae a be a tswele ka gae papa go ntšhitše ke eng ka gae go tloga lena le sa lebana ne se tate fela ka moka bolle borangwane ne ba sa nne le basadi ba bona eba ne ba nna le mma bona ba nyetse ba tlogela basadi ka moka ba o nna le mma bona ga botatago banna ba banyetse basadi ba ba agela metsi ge ba fetša ba tlogela basadi ba ka mo metseng yeo ba boela ga bo bona ba go dula le mma go bona tobela eba and then bo rakgadi yago rakgadi ko moiwane o nyetswe o nyetswe o titulela ga gage ena le mogala ba gage o nna ga gage mokgalabi ya gage le ena na sa nne le ena ga di bana ba mogekolo gane motho potsiso se yona ga botse ke emapele sese lena le goletse ga bommago re goletse ko gae marane re support-a ke koko le wa ko gae somogolo le goletse kae ga genu ga ga bo papago ga genu ga ga bo mmago ga genu lapeng la mmago le papago le goletse kae re goletse ko lapeng la mme le tate o tswile ka mo lapeng la gaga ya go dula ga gabo mmago a sala nnoši ka mogae a sala le rena a sala le lena ka mogae ke eng se se gapeleditšeng ba gabo tate ka lebaka la gore ke gala ba swere tate ka kua gore ge tate a robala ba tle ba mmolokela ka gagena se ke eng ntwe e dirileng gore ka gore papago o be a dula ga gabo ene go sene bothata ntwe e dirileng gore ba seke ba mmolokela ga gabo ba motliše kua steneng sa eno se semsa ke eng ke nagana gore ne ba itharre phetha toka bona ka di last minute okay ka gore ba tlile mo go rena ba tle ba re kgopela nna ra rena bothata ke tata rena kgaitsedi mmago le papa go be ba kwana na kutlwe ka a utlwe mo lokišitseng di-headset a o sontša wa utlwa gona bjanong motho moroka o bolela tabe nngwe ye e leng gore e ya tšhoša nagana o re tatage le bana ba gabo ka moka ba nyetse basadi gore ba dirile tabe e botse ba nyala basadi ba ba agela metsi ge ba fetša ba tlogela basadi ba le ka moka ga bona ba boela ga bo bona ba go dula le mma go bona jwale potšišo ke gore ke eng ntwe e tšeang banna ba kua malapeng a bona e ba tliša mo go mokgekolo ko kwa go sa phela ae o hlokofetse ka 2004 and then no go lokile ke tšhoša ke ye ya lapa la boo wa bona ka mokgwa mahu a tlileng a tsamaya ka gona it's not normal a go normal totally lehu a se ntwa go tlwaela ka motseng wa tseba makhu a tlotla ka lebaka la gore mo go ne dilo tse di riagalang malome ka kapa tše e leng gore potšišo ke gore na batho ba bagolo mo familing ba reng nka senyale mosadi ka mo agala ga gage nna ka ya ka gešo ragadi a ka senyalwe a ba le monna a boa ka gabo ke eng se ka mogae se ba se dirang wa e santše monna e ka ga gage ga khwile lebaka la gore a e ka ga gage ga khwile e family re pheta toka e paletše go pheta toka ya gore e tšee monna e mo ishe ka ga gage go dula le mogatšage
o e leng gore family be e sa mo tsebe ba mo tsebišitše ke yena mogalabo gape o ka se late mosadi wa go mme ya ka gae o nna re beng re sa mo tsebe wena o le monna o e leng gore o re bontšhitše gore motho ke mosadi wa palela ko go dula le yena a ke re ge e be e le tau nke bo mo tlogetše kua wa se motšeng ene wa mo kwa gare ke gopola tate a kry-a mme motlho mongwe a ne le motho wa monna tate a ngala ke gopola tate a elwa le mme mo e leng gore tate o feditse a boela ga gabo for the sake of peace ene o re go tloga ke sa tswa matlhalagading mara wa tseba a re boleleng ntho nngwe re batho ba bagolo a gone monno a ka reng a e kwa bose ka gare ga lapa la gage a tlogela dijo tša ka gare ga lapa la gage a tlogela mpeto wa gage a sepela go dula ga gago go no ba ye nngwe ba re timang yona jwale ka mo lapeng le e bontšha e tloga e le ntho e botse kudu go e dira eo ka baka la gore a kere wa mokwa kgaetšedi gore banna ba lapa la botatage ka moka ba dirile jwalo so potšišo ke gore mokgekolo koko o be a reng ge a bona bana ba gage ka moka ga bona ba boa ka gae ba tlogetše basadi ba tlo rula le ene e no makatša gore na mokgekolo o no reng ene le gona na ge ba ria bjalo potšišo ka gore ba ria so ba boa ka gae makoti wa lasbone yena o ba le kae makoti ya lasbone na nna Louwfontein ga gabo ga gage lasbone e tšwile ka gae makoti ya lasbone na nna Louwfontein a ke re bopapa mokhalabi ya gage na nna Moteti o agile Moteti Louwfontein ke ga mang ne go nna Mmane ke ga mang ke lapa la mang la Rangwane o ne malapa a mabedi o ne lapa Moteti o ne lapa Louwfontein so mosadi o monnyane o be a dula Louwfontein and then yena a dula Moteti le o mongwe mara o ka runya ko gana wa gana o ra bolele nnete we awa ke nnete ne e šiabelego wa tseba go ne nto e mmaka tša nna mo kakapa shi ka ga bopapa go ke kae ga botate ke Moteti gona bjanong mara ga botate ne le mo lesetlhe Maswikane bakhu ba nnaile ba le ba boloketše kae ko dirapeng tsa Ntwane tsa ko Mošate ba e tswa ba le kae motse o ba beng ba e tswa ka gare ga ona be bolo o le mo kae ko Thabakhubedu ka ga manga ge batho ba ba tlhokofetseng ba ba nnaene a se ba family ke ba ka lapeng la ka ga geno fela okay ga bopapa gore ke kae ga botate ke mo Maswikaneng ile ba thota ba ya Louwfontein ba tloga Louwfontein ba tla Moteti and then Mmane a sala Louwfontein Rangwane a tla le Koko le Rakgadi mo Moteti and then a nyala mosadi o mongwe goba wola e nobile mosadi ya gage go tswela pele wa Louwfontein ne šia monyale ne a ba no nna and then wa Louwfontein ko a monyetseng o na sa monyala ko mofe wo ishinga monyalo ko a nna mo Moteti ka mo lapeng la gabo and then wo a monyetseng o šetse maropeng so na sa nne le bokoko le ge nne ba le Louwfontein na na le ga gage kokwana le ga gage and then ba thubile lapa la mogekolo ge a thota e tla Moteti and then makoti a šala ka la gage go era gore Rangwana go wa mafelelo o be a tšwele ka lapeng a tekagetše ga gage na ge tse Mmane mara ena na sa tswa ka molapeng na nna le Koko and then Koko go le moloketse ka yena na boloketswe Moteti Motwaneng ba boa ba re tate mogolo re wae ba mohlalantsha le mosadi ya gage ke ra gore o tswetse ko lapeng le lefeng o tswetse mo lapeng la mo Moteti ka gore la Louwfontein ba le thutile and then gona bjanong ka mo go šetse Rangwane
rangwane o feditse a nyala o na nna le yena se a mahala. Maloba nna go tlile ba re ba montshetsa. Okay. Family ya batho ba moroka e hlakahlakane thata mathata a bona ga botse ga a thome ka molapeng la boba. A tswa modung wa mogekolo, and then a tswa modung wa mogekolo ge o ka ishala morao o kry-a le ko malapeng a borangwane le boramogolo ba ne le mathata a go swana le yona, mara a o kare ke a mantši ka gore le mahu a ba tlasela le malwetse a ba tlasela. And then lapa la booki nna go ya ka nna a le ne tšhireletšo le tshwana le stene se tlhokang terata mo e leng gore motho mongwe le mongwe o no ngaya baloi ba no titirela ka molalapeng lela a go ne modimo o e leng gore o le hlokometse o ba šireleditše batho ba. Bosesi ba tloga ba timetše malome ka kapa seng ntwa go bapala. Bosesi ba timetše ene sešupo le polelo tša sesi ka mokgoba a di bolelang ge e le gore o bolela nnete ra re koko sebelega papa go lena ke yena a khositšeng mathata go biago yeo e biago gobane ngwana ka senyale mosadi a bala ga a boa ka gaka. Ene kwa re sa bolele ka papa go ka gore le yena o nonyetse mosadi a mo tlogela a boa ka gae, re bolela ka last born. Last born e tswa ka gae e ya go aga motse ga a fetša o tlogela mosadi a ge ka mola yena o boa ka gae. Ge ba fetša bona ba decide go thotha motse wa mogalabe. Ga a fetša last born a tše mosadi o la re mogatša ka gape jwale re ya thotha re tloge o tlogela mosadi o la yena o tsamaya le mmage. Ga a fitla mo mmage o wa mo dumelela a dula le kgarebe le e leng gore ga a lenyala o tlogetse mosadi wa monyetšeng ko Loufantene o dula le mmage le mosadi wa seng a monyala. Papa o nyetše a agela mosadi a gage motse ga a fetša a tlogela motse wa gage a boya ka gae go swana le yena o monnyane ga a tšwele a go aga motse a ntšha mosadi o ka mammea ko steneng ga a fetša a mo tlogela a boa ka gae. Lapa le ka se loke malome ka kapa gore le loke le nyaka bona ba bagolo ba ba rile go diphošo ba batle gobane potšišoši kgaitšedi ge papa go a boela ka gae ke maele a mafe a mmaga a mo fileng ona a ileng gore bagalabe ba kgoro ba mo file ona a ileng gore ba ga bo mmage mogolo ba mo file ona. Motho ga a ria phošo go ba le batho ba santšeng ba mo fe maele. Sa mathomo ke batswadi ba gage, sa bobedi ke ba ga bo papage, sa boraro ke ba ga bo mmage. Santše ba fe motho maele gore monna o ka se late mosadi wa go mmea kua wena wa bua wa tla ka mo gae. Ngwetši ge e tla ka mo ya mafelelo e santše e be e apeye bogobe e be e apeele le wena o ne motse wa gago na e be e hlatswetše wena e be e hlatswetše le monna gage wena o ne mosadi ya gago na. Go ne ntwe e sa sepeleng ga botse. That is why prof ke boletše gore dilo di senyegile wa bona gona mola modung wa mogekolo mo modung wa mogekolo go tla so ene ga se ka phoso e le gore wa bona re go ndwale bana ba geno ba tlaishega because of diphošo tša batswadi. Ngwana wo o tlaishega because of diphošo tša batswadi ene a di a felela ka bona. Sampoko se sa tlolla e sa le forogo, sampoko se sa tlolla e sa le forogo. Bona go ndwa le ge ngwano o na le birth certificate, o na le death certificate ya mmage. Ntwe e diang gore Home Affairs e seke ya mo fa pasa ke eng ka gore botlhatse ba gore o ke mmage a shibo bona mmage o tlhokofetseng certificate sa lekhusi se certificate sa matswalo sa ngwana go bontšha gore ke ngwana mo South Africa se sone. Then why Home Affairs sa mo fe pasa? No wa tseba e ka se mo fe lapa le ne bothata le
ene wa bona ka mo malapeng re ne batho ba bangwe ba di-family ba reng ge ba bona go ne le phoso ba no e lebelela so phoso e la ba re nna re tla reng gape se se godile ga geno go bile makhu a 9 go bile manyalo a makae nothing a gone lenyalo ke ba ba kae ba berekang a gone motho wa berekang wa bona re mara bophelo ba lena boemi wa bona re bophelo ba lena a gone mo lena le yang gona nko mpotse moramogolo wa e leng gore o lefile lefata o tswalana jwang le papago ka bo tata bona ke bana ba motho bo papa go bona go padileng gore lena le ye mo moteti le go kgopela lefata ke kgale ke ba botsa borangwane ba reng kgale ke ba opella go ba botsa ba reng ba no retla beke e tlang retla beke e feta kgwedi fela ke foune ga ne le ira biago o ba boditse gore lefata le lefaketse ga buale ke ile ka ba botsa ba reng wena ba ra gona bothata Nako- lona nako e šia lefake ramogolo ba founetse a founela ena rangwane wa Lasbon a bolela le yena rangwane a ra gona bothata ba direle papa go le mama go ba nyetši lenyalo la bona le diragetše ba geno ba dula ba le kae ba botate ne ba nna maswikaneng lapa le la ge le thotha mola tate mogolo go ba a sa le gona go ba beno ba koko le rangwane ge le thotha masukaneng le ya Loufante nna steng tate mogolo na tša tlhokofetse ya gabotse wa bona kokwa bana ba gabotse le bomba le rangwane be ba tloga ba kwana kudu ke dibomba gape moroka ke nagana gore rangwane o be ya ka se dumele go diriša diphoso ke mmage mogalabe o tlhokofetse le thotha motse le buiša Loufante ge le fitla Loufante wena o tswa ka gageno o ya steneng o agela mosadi motse go fetša o mošia mo o boa ka gae ge o fetša wena le mmago gape le ya thotha gape jale le sobelela gape motedi no ka mo go ne le papadi e kgolo e bileng gona mogekolo o robetse o robetse ene rangwane a se yena fela o wa Lasbon lo a mo latelang o nna mo moteti mosadi a gago o nna mo maswikaneng o mošile o nna moteti le kgarebe same o applies a latelang tate mosadi a gago mo malaeneng yena na nna ngangala le o mongwe o tlile a homotse a tla bolokelwa malaeneng wa tseba moroka ntwe e mpha goreng ne e mpha gore back to drawing board re ya go nyaka ka botate banna ba ba phelang mo jwale ke ba ba kae ke ba bararo ka moka ga bona ba tlogetse basadi metseng ya bona ba dula kae kae o moiwane o nna le mosadi a gage ne ba nna Vosloorus o ke 2 ye fela ye leng gore e tlogetse basadi ba kwa Lasbon le o wa mogare nke le rakgadi ba mo moteti nke re tle re kry basadi bo makoti ba nke ba re botse gore ke eng ntwe be ba e baka le mmatswala a bona mo e leng gore o be a palela ko go ba emelela ge banna ba bona bano ba diela ditene ba ba tlogela ba ka se bolele ba tšhaba rangwane thata rangwane o monnyane wena o motšhabe wena o motšhabe nna ke motšhabe a o tšhabe rangwanao aowa ka nnete ga a tšhaba ke ba le ba bagolo wena o sa motšhabe Ka nnete. o sa ismang aowa ka nnete aowa nna ke latelela nnete rong yona ke e latelele gape wa tseba mathata mo ke eng kgaetsedi ya kane go ka se thuše sa mathomo o ka se tshware motse wo o seng wa begiwa number 2 go ne dilo tše e leng gore ka kua ga geno mathata e leng gore a ka se kgone go lokišwa
a swantse a ye go thomiwa kua ga botatago then re tla go tliwa le ona se go fitlha ka lapeng la geno wa nkwešiša ke a go utlwa so ge e ka ba bommane bomosadi a rangwane ba ka se dumele gore ba tle ba tlhalose gore nankane banna ba bona ba no ba agela ba no ba tlogela ba agela ba tlogela go ntwe le rangwane ga ka tsoga a tlhokofetse o bolokelwa moteti goba o isiwa Louffontein o bolokelwa Masukane wa tseba a ke dumelane kore wa tseba go ne nthongwe mo familing ye ke sa ikwešišing le tšhaba motho dilo di a senyega batho ba hwa bana ba nyalo bana ba bereki bana ba nyako tsena dikolo ka baka la go tšhaba bana ba kreye dipasa gomme le tšhaba motho mo teng nnete le a e tseba le dutse le e tseba bophelo ga ba ema nako ya tsamaya matšatši ya tsamaya dithaka tša bana ba lena di tšwela pele nto le ikgosang mo godimo ga maphelo a bana ba lena ba bagolo le tsebang taba gore santše e loke buang le palla ko go e lokiša le go batša bana ba lena ka dipelo tša lena le go batša bana ba lena ka re le tseba nnete re tlo blame boloi mo boseng gona ba bagolo ke bona re santše re ba blame taba ka mola gae gore e loke ka mogare ga family ge e le gore gone motho wa kgangwe e leng gore ga a re thuše ka selo o swanetše go botswa mahlong gore mone nnete ke ye ene ge wena o sa nyako e latela a gone molato dula mara o tsebe rena re ka se dule re tšhaba wena gore dilo tša rena di loke ke nto o kwang ba re bana ba swere motho o mogolo ba mmetha ke lebaka lona le so bana gore ba be le hlompho ka gare ga lapa ba ria ke taba ya gore ka gare ga lapa motho o mogolo o swanetše go ba hlompha ene motho o mogolo o swanetše go lokiša dilo gabotse go bontšha gore ke motho o mogolo taba ya rangwane ke ne nneta gore rangwane a ka serie diphoso ba galabe ba kgoro ba le gona ba re ba tšhaba rangwane rangwane re tlo monyaka re tlo mo kereya re tlo mmitša ra ba mo re ka se mosole re sebe ra mo kwa gore o reng so nna se ke nyakang go go botša sona sisi ga itšedi maphelo a lena a senyegile thaka di lešeile thaka tša gago di ka ga bona di kore ba metseng ya bona thaka tša gago di a bereka ka ye nako ba ne le bana le banna ba bona wena o mo rediong wa lla o llela lapa la geno a se wa llela la gago so ge motho o mongwe le mmona a le senyetša dilo o swanetše a tsebe gore dilo di a senyega ka lebaka la gage mmereko wa go ba rangwane ka gare ga lapa ge o le rangwane o tate ge o le rangwane o santse o hlokomele bophelo ba bana rangwane wa nnete o nyaka go netefatša gore bana ba gage ba tšwela pele rangwane wa nnete o nyaka go netefatša gore bana ba abuti wa gage ba robetše ba jile nang ene rangwane wa nnete o swanetše go gata ka gare ga lapa la abuti age ke moo fela ngwe kwa setšo se re ke ramogolo a robetše rangwane o tsena ka gare ga lapa o fepa bana rangwane ga a emele thoko gobane ge rangwane a emela thoko o bulelela banna ba bang ba kgoro gore ba tle ba tsene ka mola ba mo fepele lapa yena a le gona so go ka ba rangwane o e leng gore bana ba abutia go ba tlogela ba sokola ba tlo sokola ne ba sokolla ruri so lena wena wa lehlogonono o sa phela ba bang ka madi mabe ba robetše wena o phelang o swanetše o lokiše dilo tše nna ebile ba ntlhoile ka gore nna nnete ke a e bolela ba ntlhoile le yena rangwane mara ke a bolela mo e leng gore ga ke fete ga pele ke a mmotsa ba ntlhoile no taba ya malome ka kapenya ka re nyaka rangwane re ko rena ga itšedi gare wa mmotša rangwane o mmotša dinnete goba o mmotša tše dife a gona nto a e nyakang go ira ke neng ke 2000 ke 20 ma 2014 ko ke tsamayang ko teng ile ba re ba tla ba tlo kgopela a nka tla ile a roma ena ramogolo ke bolelang ka ena a re a tla mo emelela gato papago
le o rangwane ba be ba kwana jwale ka bana ba motho ba ratana thata and then why a sa tšwetše pele go lerato le la abuta ge ka go le phethela ka go le direla dilo ga botse yena na hloile mme rangwane o monyano kwa o ba hloile mogadi boa and then go kwa go le bomakoti le mmago including bomakoti ba bangwe relationship ya bona be le jwang le koko nentse se gapile ya le mmago le bomakoti ba bangwe nentse se gapile rangwane go mo describe ke motho wa mohuta mang rangwane rangwane o ka bolela le yena la bolela la beya taba a re ke go utlwa kgare baka mara nnate ga tloga mo go wena go fedile ka ena tse no di bolela le yena di fedile go na le yena le bolela le lebellane ka mmahlong o tlo go utlwa and then o nagana gore yena le mmago be ba bakang nna ka mokgwa ile mme a mpotsa ka teng a re nna ile ko teng ko ga koko ka bona ne sentse ke lo monnyane a re nna ile ko ga koko go sena tsa go ja a latile tate ya mmotsa gore bana tsa go ja ke re sentse re le thung a fihla kwa ge a botsa tate gore bana tsa go ja o re ke bane yeng ba thoma go ra gore ya ba mashata e ba mashata ka mokgola rangwane a tswa a itamme ka tlelapa mme ke ga tla re o ntita ka tlelapa ke ita ko wena ka tlelapa ke sa iteke monna ka tlelapa kore ya thoma ya bantwa ga botse rangwane wa itia wa phara rangwane that's why ebile le basadi ba ba motšhaba wa phara ore o no ba bogale ka no ba bogale ka mo ganong wa bolela ena so o nagana gore go sasa ge re ka moetela kua ga gage kua ra go boledišana le ena a ka re lomiša ka dimpša go ka mokgwa o motsebang a ka re amogela goba a ka re lomiša ka dimpša yena o tlo le amogela o tlo re amogela o tlo le amogela o tlo bolela le lena ga pila sentse ke utlwa ba re o iteile ke stroke a gonne gore se ka se moiting wa tseba badimo ba nne tsela ya go phanisha motho kgaitsedi ya ka wa tseba ge motho a hlokofala ne ka kua le godimong a gone tšotšo a gone marapeletšana nto nngwe le nngwe ye o e senyang mo lefaseng go fetša go hlokofala ka kua o gapeletšega go ilokiša and then ge o swantše o ilokiša ba bangwe ba swantše ba kwe bohloko mo lefaseng so rangwane re tlo bolela le yena a ke tsebe gore maybe re ka tsentšha batheeletše yanke re no kwa batheeletše gore ba ka ba eletša ba reng re tle re kgone ba romela yona ke bona o ka re o nyako bolela mofe microphone mo mama go na le tsa di šile ko gae re tshwenya ke mafele go na le mafele a mantši thata ka mo di ka moreng a kena ka mogara jol dropo re lekile ka go dira dilo tsa gore re a leleke mare go no tshwana and then mehle le mehle e re lo robala go tla dibogo tse dinnyane so le di-spider worms mehle le mehle re lo robala di tsamaya kae mo dikobong mo maboteng mo di-lighteng so mosegare di ba gona mosegare di ba teng mara a di betse ntšhi bjago mare bošego di tswelela thata so napile lena le no tlogele bopata boroko le gona ka gare ga maphena a majwale le dikgogo tše jwalo a le robale
a re kwa batheeletše right motheletši mongwe ra ngwane a ka tsena wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM re ya go bolela motheletši mo go 0648582771 le letlakala la WhatsApp le gona magagesho mo o ka kgonang go romela voice note ya 0648582771 0648582771 go ba wa tswela pele go ntšha maikutlo a gago ka mola letlakaleng la Facebook Dr. Moremi go ba pitšentša kgolo tša MCRS dumela o mo moyeng MCRS Kakapa kunjani? isikhona Mahlangu kunjani No professor ngapho. yewe bohlangu Professor. yebo Umntwana loyo wamathomo lethile lapho u strong. Angamsabi velo rawanakhe. angamsabi njani Professor into le izokhona nguwe. Uyabizwa ngithe ubangene. ya no ngizokhuluma nabo Mahlangu Professor ubangene uyazi ukuthi ubangena njani ngithi. ya uNkulunkulu nabezimu ziyabereka then wena ubangena ngento zakhona lezo. ya Singadinwa babantu abakhagisa abantwana. Ngiyathokoza. sithokozile Mahlangu Mahlangu ure usesila angasabi usongwana ngamsabi njani usongwana uyadwepa madoda usongwana musiwabetha uma ngepama wamhlaba ngepama manje lo uzombereka njani 0648582771 0648582771 a re gona mo magagesho a re kwe ka fa moruti ra leboga aowa re leboga thata mantswe a gago a tlhotlheletse okay a o re fang ona go tsweng pukeng e kgetho wa re letsa go bana re le batho ka mo menaganong ya rena re nagana dilo tse e le gore ka nnete o fetsa bošego o sa robale o fetsa e le gore mo mmeleng wa gago o ipakela bolwetse ka go nagana dilo tse e le gore di ko kgolelwe re leboga mantswe a gago a go raga ka sekgwa ba re wa re motivate ka go leboga moruti o fele o tswela pele o dira bjago ke mina phuthi mo marapong ya awa le se la ga kanega ga re moruti o ra nna a ke rekile ka fetša ke bolela ka bo Exodus 0648582771 0648582771 ye o itheleditšego ye ke mutse community radio ya lekgotla kgašo la selegae MCRS mo moyeng dumela ya radio re gona ra le ngwana wo o strong ke a mo leboga o rangwane ntate Kakapa ba wrong ka gore bana ba ne ba tshwanetse ba these ke bona ya bona ba boela morago mo baneng ya ke be iragala o lokileng ke re a leboga ya le batheletše ba felela ke mantšu 0648582771 0648582771 letlakaleng la pitšentša kgolo tša MCRS le gona o ka lahlela maikutlo a ga gona fawe letlakaleng la Facebook la Dr. Moremi o ka lahlela maikutlo a gago le gona MCRS o se moyene kwande eno le kae a re gona ra lena ona ke nyako gatella ya pasa le nyako gatella ya pasa pasa sedimo se kgone kwallela awa une maka wena badimo ba kgone o tswalela pasa ba kgone kwalla pasa o ne se ba senyakang wow rena ka ngwanaka pasa ite ya gane go tswa a re ya go mafese pasa e raga maina a motho mo mara ka IP number ngwanaka ikwa ge ro nya ke shisha ba re tate mogolo a rena wa re nya ka ga tso re mo kae ka nnete re itse go phetha go re go shaka di rateng ba o bula tata gore na gore mo kae awa se ke la ta re ai pasen re crap pasa ya ngwana ka ba mo ke la pasa mara ba mo tsa interview ka na se ka ne bo 23 years wow e pasa se re tlhagisa pasa ite ya o badimo ba kgona go tswalela
no re le kwele mma go reno Okay, ka le ba ke tsuta le pata mo phileng. re lebogile ka ba ka mapoteng A ba go lokile. aga 0648582771 0648582771 khanu wa badimo ba sa tswalla pasara ngwane ba tswalla ya ngwana hle batho ba modimo mutse community radio ya lekgotla kgasho la selegae tobela ka kgashong malome ka ba le Professor Moremi. Hei taba tša batho ba ke tše thata banna ka nnete go lo mogolo ka ra ga lapa mara o sa dire tšona o bona dilo di senyega bana ba tlo go tshela ene bo sa tlo re bana ba go nyatša no borangwane a ba ne nnete nne ba ka se tlogele dilo ka ra ga lapa di senyega gomme ngwana a rwele boima ka magetla gomme ba le gona ba sa mo thuše batho ba modimo. Hei Professor aowa ka bo social worker wa gago bo bonnyane jo e leng gore wa giša batho awa thuša lesale o la modimo wa tseba keng yo ba thuše ka mokgwa ka kgonang Professor. Bana ba modimo ba swa ka gare ga lapa ruri ba swa ruri wa tseba ba swa ruri ba thuše Professor ka mokgwa ka kgonang ka mokgwa badimo ba ka go botsang gore ba thuše ka gona ba thuše Professor. Ke re bonnyane jo modimo wa go fang jona bo sa tlo go keletša tlo botlatla ka gare ga seatla le wena malome ka kapa banna ke re swarang le tišeng nane wala pitšeng tše kgolo banna le agiša kore le thetša bošego le mosegare banna le agiša batho malapa a thubega mara ka lena banna dilo di a kgonagala nna ke a le leboga wa bolela mo ke khalena maila go tšwa ka mofatshane la matala ra mošebo re a leboga 0648582771 0648582771 lana go ke pitšentše kgolo nna ke nna morwa motšha maubane ka kaparedio ke tsamaya le Professor Moremi fa re lebeletše taba ye e le go gore magagešo ke mathata ebile a bohloko wa bona ge o ka bona mathata a ka gae ebile a tseneletše a thoma go sotla le bana tsebe gore go senyegeng o tsebe gore go senyegeng MCRS ke nna ke makwane mo moteti sorry ke kgopela go le fitisa mo go yengwe shi lokisang yeo ya mokekulo ke nanang le taba ya bana ba gore ba tlhate bjana o tla bo tata bona o ba rua kwa o tla bo mma bona o ba tlogela ko metseng ya bon tata bona lokisang yona tate Moremi le tate Kakata wow ke lebogile o re lebogile be ke thabile ke re ke rangwane ma tso ile ga re ke jwa ka moteti ka a wa khani wa la wa re a lebo 0648582771 0648582771 MCRS rangwane o na le pelo e mpe gore ka tlogela bana ba botaka ba sokole so o sa tlo ba jwa a o se utswele pele o lwele lelapa la geno utswele pele wow MCRS tobela ntate ka kapa le Professor Moremi tobe ke Edward TD ka Montwane ka ra go amogela ka Ntwane nandate ka kapa la ke no rapedisa lapa leo la batho leo ke le rapedisa bile ke mme ke rapedisa le nanego le la pitse kgolo le gore le nanego le o sentse re le tlogele go la ka tsile o itse gore a ke itse gore le go ka bana le sekhwamanyana se re ka lahlelang ka mogare then re itse gore mathata a mangwe a re kgone a solva go tshwana le bona ba mohuto gore kgone o itse gore re latlhele bonyanenyana ba o itse gore ba kgonanyana ba na lahlela go thiba-thiboweng kgone o irega se seng ge le ka kwa ba re go ne meeting wa di-listeners mo radiong letleng le bontšhe mabaka go swana le onawe re tlhoka dikgopolo tša batheeletši ba bantši ba go fapana jwale ke a dumela gore before bo April before mola go bo March mola ke dumela gore go tlo ba le meeting wa ke dumela jwalo ga ke re go jwalo
mo e leng gore ge le ka no kwa ba re go ne meeting nke ba pei ba dipitša le tle mo batho ba ba theletša lenane go la pitšeng tše kgolo ba le šala morago bošego bo bongwe le bo bongwe le tle mo meeting nke le tle le boleleng ka lenane go le la pitšeng tše kgolo gore le tšwele pele le nyaka eng le eng ne ke go gopela o tamiša go professor ka moo thobela le kae professor a wa nna re leboga molaetso mo botse go tswa go wena le dikakanyo tše botse pa tlobiša baroka age mokgalabjeso nna ke a go leboga bo o irang bo ke bokomonisi re o bitsa bokomonisi ya ba tshwere mmogo ka nnete a re thušeng re tsweleng pele ka nnete re rataneng thank you pa ya no monogo kwa bose prof Yeah. 06.5827771 06.5827771 re ka gare ga lelane go la pitšeng tše kgolo magagešo ka mo letlakaleng la whatsapp line rena ya 06.5827771 magagešo romelang di-voice note fela ke ne a le jea go bala ge ke bala ke raragana leme mcrs mo moyeng re gona re ra lena re gona le bolela le Elias Mogola ka Tafelokop Stadium ra go amogela Elias bonna ba go na le tsebo gore modimo fela na buang gore a re ke le tsema tsa bophelo ka le thusa batho ena gona mtswalle bo gago a ba modimo ka bolela na le ba le ke le bana ba go ka nnete hle o le mo se prof ga mo thobela le ba la pale ka ba dumedisa ka moka modimo ba ke le tsema tsa bophelo re a leboga pa ke le ba se mmergo mogolo go le o le o dira go bana ba gešo warra wa tseba re tloga re leboga kudu o ka re batho ka moka ga bona ba ba theetšang radio ya motse ba ka kgona go kwa se le se bolelang ba kgona go bona se le se bonago na ke tsebe ga botse gore ga botse a ke tsebe ga botse go ya ka nna ne ya go ra gore le romme ke mangelo ya le godimo ekwa gape se le se dirago se normal ba mmušwa le swiss ba tlo se ganetša mara empa nna le thuša batho mogodimo ba mmušo wa leswiswi ba tlo se ganetša ya a nna ile a se ko go kwele ko go lebogile le bona nna banna ba go shuka Tafelokop ka stadium re a leboga Elias wa tseba prof go na le motho mongwe ga a bolela selo wa moka gore o se bolela go tswa pelong ya gage ebile o feleletša a felela ke mantšu ka baka la gore go ya ka yena motho o duma o ka re batho ba ka kwa se yena a se kwang ba bona se yena a se bonang mcrs mo moyeng dumela thobela thobela nna ne ke go pele go tšha gore bagala ba ge ba nyalana ka lebele ba bolela taba gore no e falo monyane re sa tsa tsamaya a ya kwa ne ke botšiša gore ka re go na le bana ba ba mo latelang go tlo go ba reng ba ya nako mang baka la gore na ke go gago kgaitšedi ya ka gone potšišong mo ba re ka gore wena o be o sa le o monnyane ene o ka re gone bana ba ba go latelang kganeng papa ba ba dia nako mang ka gore ba dula le mmage mmago a dula a noši ba botšiša ba botšiša rena bana ba ba ka moraga gago ke ba tate then ge e ka ba ke ba tate kganeng tate o be a etla nako mang gore a tla tiše kgorona bana ba tate re 3 ke abuti aka ya ba nna ya ba mošimanyana wa latelang ke mmago a latele nna ka mmora ka go na le o mongwe ile a hlokofala a kere wa thoma a kere o re le ba bararo a kere ke abutago wena and then wena o latela ke mang o latela ke mang wena ke mmago o latela ke lesogana ka morago
mmago mongwe o hlokofetse. ke ra gore bana ba tate ba fella ka wa latelang wena. Alright. Motho mongwe e ka ba le lengwe la mabaka a e leng gore a dira gore borangwane ba be le problem ya go bea lefata ka kua ga geno. Wa tseba a ke tseba ke re ke tša malapa mara nna go ya ka tsebo ya ka moroka ge ke nyetse mosadi go ba le gore bo moroka ba kgona go tsena ka tšhemong tša ka ba nkgatela mašemo go e ba le bana ba gona eno ba ga maubane. So borangwane go ya ka nna be ba sa swanela go tšea politiki ya gore mmago baki go bile le bana ba abileng le bona ba ileng gore ga se ba buta bona kore šetse ke no nagana ke a inaganela gore mohlomongwe yona yeo ya gore go ne le bana ba e leng gore ga se ba papa e swara borangwane otherwise a ke tsebe mara o šikinya tlhogo. Go ne le bana ba ba ileng ba gona ka morago ba masogana kudu wa Lasbone mo ga geno o e seng wa papa go thwi ke Lasbone wa lesogana a se wa papa go ke ba kae ba iseng ba papa go ke ba 3 2 ye hlokofetse ke mmago le lo atlang ka maraka. O bana monna ke boletse ka re mo go ne le nto e leng gona ye ba sa re botseng yona. Bana ba tlile ka morago ga papa go tša hlokofetse. Wa tseba moroka ne se ke se bolelang se thomile e shiba belego bana bao sentse e le nna le ya butaka mara nna ke botsišitše gore batswadi ba gago ba be ba hlalane nangwara aowa nna ke tsege nne ba hlalane ba sa sesi papa go dula ga gabo mma go dula ka ga gage and then mma o tswela pele o belega gape mma ba ka se tswele pele a belega bana le banna ba bang a nne le monna nana le go tla nako engwe gape sesi o tlo ria re fetse re blame borangwane le mo go sanya ke bona ke boletse ka re monna wa dulang ka ga gage a ka se dule ka gare ga lapala monna ka se tswe ka gare ga lapala gage a ija a solelwa a fiwa legoga a iteketlile ka gare ga lapala gage a dutse le bana ba gage monna a tswa ka gare ga lapala gage a e kgonagala na bana ba bamba ge le re papa go le mama go ga ba hlalana ge ba hlolega papa go ba le kae go be go tle bana ba bararo bana ba 3 ba nna le koko then o sa re be ba ratana o sa rialo wena ke tla re nna a ke re ntse ko motseng wa go day mapele putsisho ko gore ge e le re ka nnete wena re papa go ba sa dula le mmago le mamago papa ga go ba ile go koko go shetse go e ba le bana ka gare and then gona mo papa go wena bo expect wena go le papa go ka dira o sepetse o ile gae mosadi o shala e ba le bana ene wa tseba prof family wa tsara o boletse wa tseba mo o tsamaile sentse e le firstborn and then sentse ana le firstborn o lena o no lebelega ntja dula ga ga ba phentse a itla boela ga ga o ba tšea nako e kae papa go ratla le bone go gopola ka nako go tlo ba moshimane o na e tshwantsa tle le rena mo ke nako a nna ga koko nana le go tseya kgwedi or kgwedi tse 2 a satle a dula and then a no tla ka tšeko bo sasa boela a dula same village ne se go e sta ba gore ba le maghoeng all right jwale go ntse le ka lebaka la gore bana ba bang ba bo papa go bona ke fane e tele ya papa go ngwana wa Lasbone go ntse le re bolelang ka ena ke fane e tele papa go ge motsola go ntse le kwa ma Lasbone ka mola ke ma
ke ena ngwana wa ke ga and then ya papa go itswe ka mogae a re re papa le mama ba tlhabile mmagoro le motlhobolo putishoshi nna last born ya papa go itswe ka gae na last born a tate ngwana moshimane wa papa go wa mafelelo o papa go a felleditseng go ba le ena le mma wa moshimane ga ba mmitsa last born la bolokwane bo apere ke ena o malokwane ka mo o mofe o monyane papa go le mma go tlofetse mampele mmapele and then ba mo apesha o wa mafello wa tseba gore ba boa ga tlhokofala tate ba mo apesa wa tseba putishoshi papa go ile tse mmago a ke itse ka re o ile ge ba fetse o boloka ba boela motete ya mo go nento e beng e spela mo wa tseba NSS a re a le tsona ga botse because malume ka kapa a go monna o a ka reng a dutse ka gare ga lapala gage a ija ga botse a sepela ya go dula ga gabo mara moroka e ya bua e tlaba mo e leng gore ga e dire ke papa go gane basadi ba dingwe tša ka mola ka moka ga tsona di no se sware basadi ga botse ka moka ga bona wa bona malume ka kapa phoso e gona go mogekolo mara le phoso e gona ka gare ga lapala ga bua go bane putishoshi na o ra malume ka kapa o ka tlogela lapala ga go dula ga geno wa tseba prof nna go ya ka kgopolo ya ka ne ene bona lapa le re bolelang ka lona a la nyaka ke monno le nyakile ke ba gabo mosadi ke bia ga botsa ke ene lapa le re bolelang ka lona le ile ge le fetša go nyaka ke ba mosadi bana ba dula ko tate a fela tloga kua a etela mosadi ya gagwe putisho ge ba re tate ba fela e tla go tshela kgwedi mme o tsere ka ena kwa gore monna e tla go tšea kgwedi ya babele bana ba bararo ba eseng ba mogala bo ke bolela ka ba e leng ba tate sese moroka o botsišetša godimo ga ba e leng ba bararo mma a ba dirileng tate a se gona a bolele ka bao ba tateng totally na sa tle go gae na se tloa sa tla mara jwale o sa re be ba se ba tlhalana o tsere mengwage me kae ya sa o mara sese motho mong wa bona bana ba ke nagana gore ge re ka ba butša rena tlhalo ba ikwešiša jwang ba tlo e tlhalosa ene wena o tlo bonagala o ka re a o bolele dinnete ka baka la gore tlhalo wa ikwešiša gore ge re batho ba tlhalane wa ikweša re bolela ka eng a ke kwešiše ka baka la ke kwešiša gore ge batho ba tlhalane go raya gore mosadi o buela gabo as long as mosadi a sa buele gabo go raya gore ba sa ratana batho bao go raya gore a ba tlhalana and then ka mokgwa ke kwešiša and then go ya ka wena ge e ka ba mmago ba sa tlhalana le papa go mmago bane le banna ba babedi kapa ba bararo kapa ba bane na sena na then bana ba badia le bomang bana ba o bolelang ka bona ba bararo ba badia le bomang o ba direla bona nnoši then go ra gore mmago o be a se di monno motee bane le banna gona because papa go e be le monna gage a kere mara go ne le ba bangwe ba ba leng gona mo tsileng ebile ba kgona go belega bana le yena papa go ntša le gona so o nyaka goreng ene le gona malume ka kapa banna ba le ka gore mmane o re yena ba godile be ba re ge ba etla ka kua bona ka ge le bana be le ba bitša le re ke keng banna a shiki ba bone awa wena ke re mo godile o le gona awa a shiki ba bone wena bo no bona mma a le mmeleng a shiki bone monna wa se bono bona monna tle ka ntle le papa nna ne ke bona tate fela mo no mo ke nako tsa mo o re tate o tsere nako a sa tle ka gae o tsere nako kae tate since ka 2001 yeo ge mme a lwala ile ya tla and then mme ke ga ba botsa ntse re tla isega mo ne re nna mo teng mara se a wa rabe wa tsara moraka o nyaka go kwisha gore wena a unya go araba o nyaka go tlhalosa moraka o botsisha gore ka nako ye tate a kgaotseng go tla
ka gae bana ba be ba shetse be ba le gona ba ba ko mafellong go batate o no yemi and then as tlhwasa ta ka ga geno and then ma ano ka gore ka baka la go ja ke bodutu ano te kirela mogotsi go kgaola go robala go gae o tla a re ke go bola ka ya go robala go ga geno tate sala e tla gae ka 1997 a ema a tla bua ka 2007 go ba tate sala e tla gae ka 91 a ema a tla bua ka 2001 tate go go shala go etla go ba le bana ba bang ka gae o be a ne mengwaga me kae a eme go tla ka gae nele mentši a ke tse gore nele me kae a ke gopola motheletši o mongwe šomo o re banna taba tša sese di thoma go sharakana o mongwe šo wa butša gore na re nyaka go tseba gore papa go sesi papa go ngwano bane basadi ba kae ba ilo moteng beno ba mmago fela ene wa tseba prof ka tlhakoring le lengwe maybe sesi a ka no ba bolante bona borangwane e be e se karolo ya lapa la buo ke too much ba be ba gana go ba beela lefata ba sasalletša ka abuta bona wa ramogolo and then mara ge abuta bona a tlhokofala ba kgonne go motšea ba moiša gona kua lapeng le la bona ba ganneng go le beela lefata a senke go bakwa ka lehu la papago ba tlile ko go rena ko lapeng ba re ra itse gore tata lena kgale a le tlogetse le nna le nnoši mara ka gore la itse gore ke monna le mosadi re kgopela gore le mo amogele tata lena a tswe mo go tswileng mosadi ya gage nna ra re ga re na bothata ebile re reile ke mmangwane o tlile a re bitsa a ra re ke kgopela gore e se ke be la lwa le borangwana a lena se batlong go le kgopela sona le dumelelane le sona ba tseba malome ka kapa ga itse di ga botse go nyaka re kry motho go tseba go hlalosa ditaba gobane taba tše di emiswa ene di sa tlo ba swara taba shi ga itse di aka papa go le mama go ba ile ba hlalana a se gore nka no go tlogela ka gare ga lapa la ka go hladila ke re ke speech a ke gona because ga re go ile go hlalana go ile go ba le bana ba bangwe mogala bo a se gona go ne mo a leng gona a ke that's why we kwa ke botšiša gore na papa go ile tše mmago na o re ga a mo ilela o no re ge go phatlalelwa a tsamaya ya go ilela ke itse moo ka gore ba ile ge go phatlalela nna apere ntwe ntsho mo lesela fa le letso lona la go ilela and then a tloga a ke re nna ke itse tshwantse a ile a nne ka molapeng piano wena a nna ka molapeng o ile ge ba boa dirapeng ba apara ona masela o nna le ena a apara papa a apara lesela leo and then nna ka apara tuku gomme ba be ba tloga ba boela moteti nna ke hlobotse ena gore o hlobotse moteti ga a tla ko lapeng le dirile modiro wa ditlhobolo kae ko gae and then ba tlile ka modiro wa ditlhobolo bo papa ga ba tla and then papa o tlhobotse kae a gone taba man a gone ke taba gopola a ke itse go ba re ke go roba lehlotlo ge ba ya ga bomme ile ba tla ba ya ga bomme and then ge ba boa ga bomme nna ile le lasbona go gae e ba boa papao lasbona ya papa go ra wa mafelo lasbona yes ya reno okay yena o re bolanga yena gore a se ngwana mogala okay nna ile le yona go ga bomme and then nna ne ke sa ya ka ba ile ba re ke no apara tuku after 10 days ka e hlobola so tate o ntse 9 months and then a tla boa a ya ga bomme a ya le lasbona go ga ba ile ira ba hlege ba ba tloditse ba ba apesitse dikobo so go bene ba mo apesitse yona go ga isomogolo a ishia Your call has been placed on hold. Please wait. Okay. Ke sa ke setseng seo. Ke se tseba. O nya go bolela ngwana. If mo fe microphone mo.
Malome ka kapa le nna ke na le bothata Yeah. ko gae go na le kereketso ko e leng gore ke reka ko teng moporofeta ile a re mo go nna go na le motho wa e leng gore o berekisa seriti sa gago Okay. ka e seng ga pila a re motho a nya ko bona ke na letswelo pele mo bophelong Okay. o tswaletse dilo tsaka ebile nna ke rata gore ge ke tsoga ke ikutlwa ke lapile sometimes mmele wa ka o le o bohloko e be e le yona tabeo ya go berekisa ga seriti saka ka re ke mmotsisa nna ka re motho ke motho wa monna go ba wa mosadi na a re ke motho wa mosadi o e leng gore o tserwe nna ke mmotsa everything mathata ko gae o a itse ka lapa la ko gae o tseba ka mang ka wena nna ke a mmotsa ditaba ke motho e leng gore ke mmotsa ditaba Okay. o a itse ka lapa la ko gae ka re ke dinnyane malome ka kapa ba boa ba re ke na le ngwana Okay. wa ngwannyana o e dira 3 years this year ba boa ba re ngwana ke wa tseiwa bošego nnete a ke sa gopola ga pila gore ba ile ba re batho ba ba mo tsayang ke mangaka a mabedi le motho wa mosadi or ba ile ba re ke ngaka le motho wa mosadi mara ngaka Okay. e teng mo gare Okay. mangaka a mabedi Yeah. ngwana ke ga tsewa bošego o mongwe o mo tshwara ko maotong o mongwe o mo tshwara ko matsogong o tshedisiwa mo mollong aowa tabe a nke ya ntshwara ga pina go fihlela le ka tšeno bona ba ile ga ba mpotsa ba re motho wa meitsi ke motho e leng gore wa go tshegisa motho e leng gore nna ke nagana gore o ntseya esif ke ngwana gage wa nthata And then ngwanaka ka gare ga ditaba tše ka moka ga tšona gore ba go describe le gore motho we ke motho moso o phela so le yena ebile o go tšea so kgopolo ya gago o kgona go mmona ka leitlho la kgopolo wa mo tseba o sa kgona go phela le yena aowa ile ka gogela ko morago o la gogela ko morago wena jwale ka mmagongwana ke eng nto o e notisang mo ngwaneng wa gago e strange ngwana ke malome ka kapa na a rata o phaphama ka bo 2 or ka bo 12 ya bošego before ko kerekeng ba tla mpotsa bjago go na le ko ne ke tsamaya ke imile ile o mong ke kereke le gona ile o mong gona ko kerekeng a re nko o botsise moporofeta ka mesepelo wa gago ke ile ge ke botsisa ka mesepelo wa ka botsiswa ka koko wa ngwana wa bopapa gore o kae ka re koko wa ngwana o teng wa bereka ga nne mo gae full time wa bereka wa tla a re aowa a gona bothata ko gae ne ntse ne re tsamaya ko teng gona ko ne ke tsamaya nako ke imile mama ka nako sentse na le telena o ile a re ge ntse ne re fele re ya ko teng ge re thoma re ema re tlo ya mo re yang gona bjano go thomile mama go ya ko kereke ye re yang gona bjano a re ga ile ko ge moporofeta a mmotsa gore ne le tsamaya ko moporofeta o moso na sa le botse ditaba ka moka bjano le nna ke ile a re ge ke naganela go morago ka kwešiša gore maybe ga nke a mpotsa ditaba ka moka
tšeo tša o boletse ngwana ka mola moro ka gore tša boloi ke department ya gage o tlo le thuša mo tabeng tšeo tša dinyama ka re ke nagana gore le mafene ke secetho mafene a latletšeng kwa gabo ke secetho go tšela di tletšeng kua di bonagalang bošego ke secetho tšona tšeo tša gore le a berekišiwa ba sa tlo le berekiša e sa le forogo ka baka la gore lapa la gabo lenaga le ne tšhireletšo gore nto ngwe le engwe le engwe le engwe e no tsena ya titirela ka go rata ya tšwa nto ngwe le engwe le engwe e no tsena ya titirela ka go rata ya tšwa mara moroka o boletša re ke department ya gage tšintšhi re tletle re di lokiša moroka e no tšea sebaka se ngwanešo o e ritele o ba fe di-phone number o ba botse le gore na tlo tša baroka o hwetšagala ka ijwang bagešo ka mokibelo le sontaga kua gae ke ne bafo ke ne sefuthu ke tlabe ke tsentšha batho le a se hloka mokibelo le sontaga mokibelo fela ke tlo tšhaiša ka pela ke ya košeng Pretoria Boksburg le a se hloka lena lapa lela la bolena le hloka go berekiwa ngwana ga go nyaka go berekiwa tabaši go nyakega ba bagolo ba bolena taba tša bolena ke di kwele re sa go di nyaka re sa go dipaka ga botse so ka la bobedi re boa mo santse re be re dipakile ga botse so gobane ba thieletše ba hlakahlakana ke dilo tše dintšhi tše di leng gona re di kweleng so ka sontaga sa gare ka moka ke tlabe ke tsentšha batho difuthu ke ba hlapiša ba dithokolosi re ilwa le dithokolosi ba moye mebe re ilwa le moye mebe ba go swana le bona bao ba tšeang bana ba gago ba ba berekiša mellong re nyaka bana bao re nyako ba tloša mellong re nyaka bana ba tsena sekolo mama o hloka thušo e kgolo o hloka thušo gore dilo di loke di bega botse ka gare ga lapa borangwane re tlo rwala dieta re tla ka lapeng la rangwane re a go bolela le rangwane taba bolena e nyaka go lokišiwa ga botse le bana ba ka kua gae ba tle ba kgone go fola le ne molwetši o a hlokang gore a kreye motho wa ka mo thušang wa go bereka ka dilwana re tlo le thuša malome ka kapa family ye e ntemoša se sengwe gore nke re thwale re ka kua re kwa ditaba tše dintši nke re leke go tokopantšha le betši ba makgekolong le ge re ka kry-a mo teng tše ntšhi ditaba re tlo di kry-e so motheeletši o motse community radio station go hlakantšha mmogo le ka kua dikgokaganyong tša leago ka Facebook la tseba banna ntle le lena ga re selo nna re leboga thata thekgo ya lena ka mehla le ka matšatši e le re fang re thušeng ka gore nyakela ba gabo leloko le re tle re kgone go gahlana le bona ke nagana re ba tseba batho ba gabo a kere ngwetši tša koko wa go wa di tseba gore o kae a kere a bona re tlo ba kry-a ba tshweng alright a ke leboge ba gešo difounu tša kua ga moremi ke 079 170 9862 079 170 9862 oro ka founela 060 959 0303 060 959 0303 kua ga moremi go kare o ile wa makala mmereki ya re go rekišetša dihlare o mmotše mmereki o gore mphe sleep go ka se kry-e sleep o tšee mmereki o motšiše ka kua ofising ya ka letso gore mmiletše maphodisa ka yona nako yeo tsebo gore motho o ke legodu oo ke legodu o tswetša professor motho a nyakege motho wa kwa go founela re ke tlo go tlišetša dihlare kgoneng motho o ke legodu oo a nyakege motho re a monyaka motho so dihlare ka kua di a kry-agala ka gae ge o kry-ile dihlare o kry-a sleepi sa gago wa bontšha gore o kry-ile dihlare ka gae dihlare tše e leng gore le gahlana dikhoneng le tsebeng gore di ka se bereke hlare tšeo di ne le bogodu ka gare ge le nyaka nomoro tša pitšeng tše kgolo ntate ka kapa o tlo lefa tšona mo o re le ka founela the right reverend Malefo moruti wa rena ka mehla wa re rapellang le go mfuela re o tsena ka gare ga di-valentine ba le ba seneng tšhelete moruti o tla fela rapela gore modimo wa bašogofatša 072 214 5155 072
214 5155 ke lebogile kudu malome kaka ke go leboge professor moremi ke go leboge malefo o re rapediše monga ka re kgone o kry-a tšhelete re ba rekele mapolongwanama wa tsa di-14 ge di fitlha moroka re a omanyi